tamoy nila po ingke katamo tune progreso Konsehal Ray Gamboa malapit ng datang kayong panayan taong tune tapat manungkulan Barangay Pulong Santol mig kapitan neyan tune yang malugod kayungan meging konsehal ne tening balenta mo pakit na intune serbisyo abe-abe tangan suportan tayo po ibalik tayo ketang konseho Ray Gamboa ika-ingke kaming pag-asa king-king na ning CD makapanawong ka ibalik mo yung maya pa programa Ray Gamboa konsehal Ray Gamboa konsehal Ray Gamboa konsehal Ray Gamboa konsehal Ray Gamboa ika na ing tune min pag-asa metong kang arkitekto garantisado ka in progreso porak akit miya tune kaluburan sa guling lapitan kakampi tayo po kapilan man at po tandatang na ing tune labanan korakenyo abe-abe tangan malugod yan tao poging arkitekto gugulisak deret ang kalulo akit mo na balen hing tune progreso Ray Gamboa ping konseho Ray Gamboa mekeni misasan metong tanan Ray Gamboa konsehal Ray Gamboa konsehal misan metong tamo balen pa kamalan ding tim CD idala talangan at ketang konseho bisan metong tangan Ray Gamboa me kakalingwan Ray Gamboa imbosis da rempa kakalulu matinong konsehal malugod kayo Ray Gamboa karinking konseho konsehal Ray Gamboa konsehal Ray Gamboa konsehal Ray Gamboa konsehal Ray Gamboa dakal na salamat sana so panyengan ing malugod ampong matenakan yang konsehal tamo sa guling lapitan konsehal Ray Gamboa